V Združenih državah Amerike divja vojna proti božiču, proti krščanstvu samemu. Pravzaprav vojna je krvava, v središču klanja pa je lonček za kavo. Unlike previous years, when the cups came adorned with holiday-inspired images, ranging from snowmen to ornaments, this year's design is just a plain red cup. It doesn't give me like the, wow, it's Christmas, you know what I mean? The topic percolated on social media, where evangelical groups accused the company of waging a war on Christmas. Jep, narod moj, Starbucks, podjetje, ki prodaja cukrano ščavnico, ki ljubkovalno reče kava, je v središču pozornosti zato, ker naj bi iz svojih lončkov umaknili snežake, snežinke in ostale tipične božične ornamente. S tem naj bi začeli vojno proti božiču, ker so pač snežaki krščanski simbol Jezusa Kristusa, zaradi katerega božič sploh praznujemo. Vse skupaj se je začelo, ko je bivši pastor in provokator Joshua Feuerstein objavil tale video. Do you realize that Starbucks wanted to take Christ and Christmas off of their brand new cups? That's why they're just plain red. Ja, lončki so povsem rdeči, kar je dokaz, da za vsem tem stojijo murgle. A o tem kaj več v naslednjem reporterju. Kakorkoli, vojna proti božiču se je dotaknila tudi moža naše Melanije, Donalda. Did you read about Starbucks? No more Merry Christmas on Starbucks. No more. I have one of the most successful Starbucks in Trump Tower. Maybe we should boycott Starbucks. I don't know. Seriously. I don't care. A ste videli, frajerja? Dobro je zbrala to. We have to build a wall. Vse bo storil, da pride v Belo hišo. Celo multinacionalko bo vrgel ven svoje stolpnice, sam da bojo volivci srečni. Temu jaz pravim prava predanost. So pa na na Fox News povedali, kaj jih najbolj moti glede omenjenega lončka. What ticks me off about this cup, Adam, is there's nothing in it. Oh, geez, there was something in it. Okay, there was something in it. Zdaj pa, če se bo JTV res ravnal po svojih idolih, jih bom pa še jaz gledal. Dragi moji, ko se vam bo zdelo, da je na tej strani Atlantika slabo, se spomnite, kako trpi Amerika. Mi smo z vami, Amerika, res. Mi smo z vami. Ta teden smo obeležili dan izmišljenih krajev in prav je, da se za trenutek ustavimo pri nebesih in peklu, ker roko na srce gre za ista kraja, a vseeno malce različna. En incident nam lepo piše ozadje obeh. Pokojni papež je bil po poročanju agencije Reuters pomotoma poslan v pekel, Kazanova pa v nebesa. Na kar so na občini ugotovili, da je prišlo do napake in jo poslali na prave lokacije. Nazaj so jih zamenjali. In papež in Kazanova sta se srečala na pol poti in bojda izmenjala par besed. Papež je dejal, kako se zelo veseli nebes in device Marije, Kazanova pa je odvrnil, ups. Če povzamem, v peklu je ful vroče, v nebesih pa Marija ni več ista. In katero stran boste zbrali vi? Glasujte na izberistran.si. Hvala za ogled, ne pozabi pa tudi na Ta teden z Juretom Godlerjem ob četrtkih ob 22:40 na Planetu. Hej tujec, polajkaj nas na Facebooku, posledi nas na Twitterju in naroči se na naš YouTube kanal.